Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Imatak bienaventuranzas nishkakunaka. Shinallatak imamantatik ñukanchikpaqka mayvalij kankuna. Kay Diospaq shimita willashka Sermón del Monte nishkaka San Mateo 5, 6, 7 pimi kan. Rimakunmi imashina runakuna kanakashkata, imashina hawapacha y a Dios mandana shamuna kashkata, kallarina kashkata kay mundo kay pachapi, hasta wanka kayka shukhatun mandashka shinamikan, tukuy kay mundo kay pachapaq, shuklaya kawsakunmantaka, shuktiksina kawsachunmi rikuchin yuyachin. Chasnallatik mana kungarina chukanchik, Israel hintikunaka, chapakurkakunami shuk kishpichikta. Achka watakunatami shuyakushkakuna karka chay kishpichik shamuchu, Mesías, chay kishpichikka paykunata kacharichinamun shamuna kashkatami yuyakurkakuna Roma llaqta mandakunmanta. Dios imanishkata willaqkunami parlashka karka, willashka karka, y chaymi paqtakurka. Paykunaka shuyakurkakunami alli sumaq kayaminchata, chaytami shuyakurkakuna tukuy kay Israelita gentekunaka. San Mateo 4:25 pinin, chaymantami Galilea manta, Decapolis manta, Jerusalén manta, Judea manta, Jordán yaku chimbanik llaqtamanpish, y alliti gentikuna Jesusta katirkakuna. Chikan ayllu llaqtamanta gentikunami shamushka karka, Jesus yachachishkata uyangapaq. Kay mundota rikuna, paykunapaq krinakuna, y paykunapaq shuyanapika chikanmi kashka kanga. Manakashpaka, tukuylaya experienciata chari gentikunawanmi chimbapurarka, paykunatami rimayta yachachita kallarirka ishpichi Jesucristoka. Achkakuna kay punllakunapish chay tapuykunallatatik charitukunchik. Imataq kawsaypika kushichin, imataq kawsaypika kushikuyta apamun, imashinatik ñukanchikka ashtawan sumaqta kawsaytukunchik. Tukuykunami kay kushiklla sumaq kawsaytaka mashkanchik munanchik. Chashnakaqpipish imashinami chay tawka gentikunapa ñawpaqpi tiyarirka yachachinkapaq, chashnallatimi payka ñukanchik tapuykunata uyashanin kutichishanin. Kay kishkakunapika rikushunmi imatik ñukanchik kawsaymanka kushikuyta apamunka. Kay bienaventuranzas nishkaka kushikuy nishaninmi. Kayka sumaqmi kan. Rimakunmi, parlakunmi kushikuy tiyashkata, kushikuyta charitukushkata. Shinapish imalayatik ñukanchikka kushikuyta charitukunchik, paqtaytukunchik. Kunan kikin kashkata kushikuyta rikushaninki, charishaninki, chay chuya, mana chingarik kushikuyta munashpaka, kishpichik Jesucristota katishpallami paypaq ñanllapimi paqtaytukunchik. Chashnakaqpika nitukuni paypaq muyundikpi tandanakushun. Imashinami gentikuna chay urkupi tandanakurka ña ishki waranga watakuna yalli. Y a Diospaq bendicionka mana chari shamunga ñukanchik yuyashkashina, ñukanchik chapakushkashina. Shinakaqpipish y a Diospaq shutitaka allinina alabanami kanchik. Chika kay kushikuy sumaq kawsayka kishpichik Jesucristo mantami shamun. Kishpichik Jesucristo ñukanchik shungumun shamuqpimi kushikaytukunchik. Paymi chinallatak kikin riqsirita kunga paypaq churi usushikuna kashkata. Chashnakaqpika ñukanchikmi kaykunataka uyanata ministinchik. Misión Chaski uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.